namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the type of hey, I'm gameli si kwate ngopfu man. President Mayengani. Hey. So kasi of course ra 3 July, as you can see. On if you scroll ka account ya Ben Mayengani the president. Don't find scroll if you ngoma ku ya impela ya magaza isuke kusuka mpela. If it's like hurrah. Ashono impela ku hayi kuna xitiviso lo so ta veta hi xipfula. So as you can see xikombiso le henhla le yeah, voka siku ra of course ra 3 July. Voko hayi eka South Africa of course hinkwayo na youth vantshwa va ku va tsala xitiviso lexiwa ku va va tivisa xitshungu of course timhaka ta Action Alliance Development Youth Movement leyi vitaniwaku AADYM. Okay, va ku leyi kahlekahle i party leyi yi nga independent leyi nga ta kota ku va yi kha yi tirhangela of course ya youth ya vantshwa of course ahansi ka Action Alliance Development Party leyi nga the main of course. So swiloko that small party ya vantshwa yi ta va yi kha yi kota ku va yi kha yi tirhangela. So yi ta yi kha yi tirhangela kwini? So party leyi very kha yi ta kha yi focusa ka vanhu lava ntsanana na timhaka ta le xikolweni. So maswona student matters. So party leyiwa yi ta yi kha yi tirhela ngopfu na le timhaka ta le xikolweni. Okay, so va kombisa ku Action Alliance Development Youth Movement of course na yona yi ta va yi kha yi tinghenelerisa of course ka ti-elections ta le xikolweni ani ma swi tiva ti-university, ti-high schools, ti-TVET as you can see kwalano. Yeah, everywhere xikolweni va ta va kha va tinghenelerisa of course ka mihlawuhlawu leyi nga ta va yi kha yi ri kona ndhawu liya. Then of course wa kombisa loko munhu a la ku joyina wa kota ku va contacted the following comrades kwalano wa vona kwalano vo Nhlamulo Mangwani and the other one Mayanda kwalano Maluleke. So yi ta ti-details hinkwato kwalano. So by the way party ya Bena president yi officially registered. The video na nga ndlangi a ni ku avoid controversy because a ni vona ku na some controversial stuffs on that matter. You can come to Bena president page mi kota ku yi vona ku hayi va kombisa ku se registeriwini. Mina ni hayi on va ni tshikini leswiya. It's fine as long as you register win. So all mhaka kahle as you can see mrangaphandle exikwatini hala you can see ku hayi he has a funding leswi it costs a lot of money. So he has a funding very very clear. There are people who are assisting him financially. Hayi nga ta lunga mrangaphandle swa durha swa tipolitiki swinene. Vutisani va Julius Mane va ta mi byela it's expensive. Yeah, mhaka kahle swi ku va kahle mani mina hina Vatsonga hi va hi khome xin'wana xikolo. Loko ku ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi tika subscribe.